Di mana, Mang? Itu di sendal. Di kebon. Oh, di kebun. Oh, kada tuh bisa kacuak tah. Itu Mang Bolang kenalan da. Ya juput. Heeh. Aduh. Pakeun na. Aduh. Kunaon? Tuh, nya cek aing ge Mang Bolang kacugak. Tuknya. Aduh. Heeh. Bawa ke menteri. Bawa ke mantri ya. Baik, baik, Ke mantri. Ayo. Bisi infeksi. Ayo Mang, gas. Bisi infeksi. Aja nih. Dah, makanan itu. Dia panggil mantri nak. Assalamualaikum, Pak Menteri, Pak Menteri. Mantri. Pak Menteri, cek dulu. Aya naon ieu teh? Iya, kacugak paku. Oh, tadi gak di jalan. Coba pangnempokon bisi infeksi. Iya Allah ini. Imah yang juga paku iya. Nah, tuh. Pak, ambuan. Pak, ambuan. Bukti ayam nih mah. Aing ah. Pancet aja tuh kena naon. Naon? Tapi ayam. Tahu.